Primeiro-ministro Karela Sanana Gusmao hala visita Banaktuka, lesi trana suku bene ufe, nebe tutela parte ba posto administrativo nitibe e a região administrativa especial o ikusiam beno. Objetivo si visita direta ba campo ne atua solo comunidade Anaktuka nebe durante ne atolamentação sobre musu o hetan besi pilar fong e sirene nata lara no tos. Afa si mo tradisão reserção no hola mate bisu continue halo dialogo iha ora sanulu resin ida liu minuto balun no remata iha tukutulu loro crai. Antes ne APP 23 online news hala una cobertura diálogo entre comunidade no representante povo e Parlamento Nacional con a basirani lamentação sobre monta estaca e sirani na laran no tos laran e fulang novembro 2023 nebe halau se serviço equipa técnico gabinete fronteira de limitação Hakarakateten gabinete de limitação fronteira terrestres no marítima e Anaktuka husi Loron Ruanulu até Loron Ruanulu resin hitu novembro 2023. Enquanto ia dialogo, o primeiro-ministro foi confiança toma com a equipa técnica do Gabinete de Limitação Fronteira Marítima no Terrestre, liderado por Roberto Soares, conclui o serviço sira e segmento não resolvido e ikusi, Hanesem Bizel Sunan e passa be oben no Naktuka e Nitibe no Elbesi, antes fim fulang novembro 2023. Sanana mos kontaktuir o insani hasuro ona hoso silo bambang yudiono atau kona batu diskuti fali koneten sira bahela ya Indonesia dema kusu basanana Gusmao favorita tu haretok karik itamak marka frontera labele duni popul Indonesia ni masira paham mengatari ini. Resre entre Rua Indonesia o Timor Leste agenda do baloron ruan no resing nen janeiro tinan idane mai benu fing hafen filo si visita ba iha Jakarta primeiro-ministro informa fale katak sidak asina acordo ida entre RI no RDTL sobre frontera terrestre. Encontro ne la remato diak tamba hosiru sanana hatete katak tamba popu ben ufe liliu naktuka lakoi fo rai metro ida ba Indonesia nune nia selamete ona asunto diskusang ba segmento ng resolvido iha naktuka no elbesi no husik ba povo naktuka ni oano nia bewan sira maka resolve. Imi karak ema rumah atau sudah imi polo rede barai oi sira batenek tebe sira me sudah imi sira ba resolve Indonesia haulaun. Tama ba fatin salam UPF hori hola han media no hafueng ne hare katak iha parte seluk segurança haruka bolu fale população naktuka parte husi naternain sira red mesak maktama hasuru sanana iha fatin encontro nebe taka ba media balun. Entretanto iha husi liur husi fatin estrada público bele nota katak alende hola han media sanana continua halo diskusang ho pobu naktuka norona ho pasaliman mekas nebe haturu sinal katak hetan acerta sang no concorda iha parte balu. To noticias ne hatun la iha diskusang nebe claro kona basa maka resultado diskusang nebe halo rase kusi sanana Gusmao ho equipa gabinete frontera terrestre iha durante horas han media ho representante pobu naktuka.